Liasan lang grup kan penlong ya ke open to all knockout football tournament ya ke belabu ya ke khusnam ke basilak tengkan na ke bentak ke bayo banra ya ke nam ladu bat sanpo hajar tengkan na ke bentak ke bawan baar. Ya ke knockout football tournament on penilekai hamaran he hamarngar lane ke MSA playground marngar Hariboy district. Teri ke bakadu ban pediang ngik bakwa ban wan yisim benta kan long ha ke arpo teri unopra arajar arpo ar. Penrung kerteng no ye ke konhoni lekai jong pi haswa jong ate ke tarik ban yo yisim benta ha ke jingi lekai football hamaran he marngar. Na ke benta ke jing tip di babania pun ha ke nambar jong gi nong penian kendai lai henriu not kendai pra nyo kendai nyo lane kendai lai henriu lai not lai pra not lai.